Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, saya mie pedas campur jeung ikan tongkol guys, terus lalapan aya kol, bonteng, sambal terasi, kerupuk juga nasi. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya segar, sepoi-sepoi. Enak juga ya guys. Sambal terasi malah ketinggalan dia. Engkolnya guys, soal sambal terasi.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.